Nalalaingak nga mitiday ta a kapitan. Nanay. Asino ti dakda ka matam a kapitan? Kanapay nga gitudu-tudu ka? Di kapitan tayo dito ya. Ah, kano kumparem ni Kapitan Enteng? Uray pa'y kumparek. Nalalaingak. Apay anak ko namday ta. Adoog ti amok. Narigat ti sumanao, pulot. Nalalaingak. Panaknakak dayta. Antay, apay ang nakapanimid ni Uncle Kao. Problemado siguro, Kasla na unag ti pampanunutan na. Win nga rod, itay-pay ang nakapanimid. Ay, talaga nga raw ang naunag ti pampanunutan na. Ala, ingka ayaban, tamangan tayaw. Ay, hindi tati kayat Kao. Talaga mabisina kaon. Ayabam nga rudan ni uncle mo, tagi da Sara kon. Unantay, Uncle! Uncle Intay! Talagang saan naunag ti pampanunutan ni Uncle ko Kasla dinak mang mangag. Ay, lumabasak man iti sangwanan na. Na, kasla dinak nadlaw. Ay, lumabasak man ang... Na, awan lata. Di pa agkiram. Agsalak man iti sangwanan na. Tabla to ber maramina makarina. Batater makarina. Awan lata. Ay, antay! Inayabam ni uncle mo? Ay, hindi mo tagtagtagaray. Lumabas-labas sa kiti sango na. Ngam di naklata makita. Na, apay nga yan? Nagmakarina pa iti sango na Na, siyak man ti mangayab. Enteng! Ay, umayakon. Ay, mangantayon. Umay kamatlagayam. Parigatem pa'y lati mangayab kan ka. Agpampanunot nga ron. Panunot ka, panunot. Anya aya ti pampanunutan. Kasimot ni Uncle Kao, tas sana makapangan. Narigat gayam tagpampanunot. Tadi ka makapangan. Sida kami nda ito sida niyaw. No saan kayo makapangan ng kail? Sige, mamin. Nagmayat gayam no agpampanunot ka ang kail. Kumusim ka. Ano nga mente pa kasagnak dito'y barangay? Sige lang ang kail. Agpanunot ka lang tamang anak. Hoy, siga atanod. Ngay, apay? Umasidag ka man. Apay may tatapul out. Eh! Ay, anay ko. Apay ngagtapis kayo nga, tatapul out. Nagsakit. Kita, ibagam, no asino kada kami kani Kapitan Enteng tinalalaeng. Sika. Asino ti kalalaengan dito'y kabildadan. Sika lata tatapul out. No adda mangibaga sa anak analaeng. Makaraman kanyak. Nadayamot mangibagbaga iti kasta. Amin kami. Sikat ibagami akalalaingan. Wen, agpaiso daytay bagam. Napay nga aprusam taulaw. Tinapisnak ni tatapul out. Apay at tinapis na ka. Inayaban nak. Hindi na sitgak. Kilat at tinapisnak. Ay, sana rumbang tikas na nga raramidan na. Kalpasan na, dinamag na no asino kadakwada kan ni Kapitan tinalalaeng. Kahit, anya tinsungbat mo. Kunak analalaeng ni tatapul out. Apay nga Ay, kahit layatan na manggaya man iti tapes, di imbagak nga isot tinalaeng. Ay, naglastog mo tanday tatapul out. Tuwan nga raw. Ipapilit na nga isot ti kalaingan. Nalalaeng ka nung ni Kapitan. Ape ano may ka dito tirsena? Kat pumanaw-panaw dagiti customer, pulot. Mabutang dagayam kanyak. Sumungsungad ka pa'y laeng ang pumampanaw dan. Mabutang dangarod. Kahit kaya't makabutang da ka. Ano sumungad ka kat pumanaw dan? Ay katuna, siyak ti kalalaingan, kan katuradan.
Uy, gumatang pa'y kumadagi siya customer. Nga minabog mo matidan. Di ka man umumay dito'y tersenak, si Kapol out. Tawan ti umay gumatang no da ka dito'y. Kabutang da ka. Un kapitan, tinapis na kid din ni Tata Pulot. Nagsakit pa laging gayta ti tinapis na. Da kayat napanagnakan, isungar aramidan na dayta. Iso ka nung ti kalalaingan. Isungar ti problema. Ag sakit ti ulo ka mang pampanunat, no anya ti rumbang aramidakan kwa na. Naglastog na di ataaw. Jak ipalubos nga adu pa ti matapis na taga kabildatan. Adon ti mabutang kan kwa na kapitan. Ura siyak, mabutang ako. Pudno, kapitan. Sumungad pa'y langi di tersenak ni Pulot. Pumanawan nagititat tao. Problema dayta. Iso ka nung amin ti kalalaingan kan katuturadan. Imbaga na dayta. Wen, kapitan. Iso anas ka na panagnaga masikat ti kalaingan dito barangay tayo. Talaga apanagnagak dayta kan kwa na. Asikat ti katuturadan. Win! Di mo ipalubos sa kantsawan na kalatan ah. Apay nga ipalubos ko nga. Apay nga ipalubos ko asaktan na dagiti tattao dito. Oray siyak tupay ka masuro na kitikas dyan nga style na. Sakpan tibang sango kan kwa na. Tatang, saan at tila papananyaw? Di nakmanlapdan si ka, Alma! Tila papananyaw? Mapan ko nga rod panaknakaan. Analalaingak ngam itiday jay a kapitan. Ay natatang, nakaruruutan di bang kagtayaw. Imbes ko maaday di mapanyo ang si kaswan. Di kan sumanaw. Kaumom tabibig mo. Taanak kalaang. Maawatam! Jay, masabat na ni Tata Pulot. Aywang, Tumapis man ang dayta. Sapay nagsakit ti tapis na. kanya nga iti aramidan ta. Ay, talikod ako. Ha? Sakto maray. Oy, di nakpanawan! Oy, Usep! Agsubli ka! Ay. Aday ta ni Tata Pulot. Hey. Apay atim maraja kadwam. Ay, kwa. Masabat da ka kanong aming. Kabutang nakgayam? Ay, kwa. Tumapis ka kanong aming. Pudno! Ay, di naktap-tapisan na. Kastaak nga raw. Di nakarutap-tapisan. Asino? Ti kalaingan dito'y kabildatan? Ay, sika. Oh, intudo ka pa yan, oh. Oh, sika. Asino? Ti katuturadan? Sika. Asino? Ti kalaingan kada kami kani uncle mo ang kapitan? Sikalat na, tatapul out. Sige. Ingkan iti papanam. Nalaing kakat asumong ba? Anggal, nasabat ko ni tatapul out. Apay adyak man lang masabat na dya tao. Naglasto ka talaga. Ipilit na nga iso tinaturaid ka na laing. Di na kaya ti agpaabak. Apay, kabutang yun. Kwa nga main. Tumapismot nga main. Anya nga taaya ti tangtangsit na. Kaya't nakapahin nga abakan. Apay nga abakan na kay kadjakmat kalkalabanan. Angam kalkalabanin na ka. Nga ran. Subsubukan na kadadya tao Kami ti pagnakman na anggal. Ipanagnak mo dito'y barangay tayaw. Asika ti kapitan. Apay nga antay. Saan mo tan nakapanimid ni Uncle Kaw? Kahit awan siguro ti problema na Nasulbar na nga tan. Siguro denggam. Nagsagsagawi si Upayan. Wen, naragsakan ni Uncle Mo. Ay, kasaritak man antay. Uncle, apay ko raw. naragsakan sa ita. Nasulbar gaya man ti parikot ko. Nasulbaran. Awanan ti problema. Kag papanam nga Nakasarita ni paripulaw. kasaritam laang. Kitwan. Napanunot ko ang kasarita. Awan tinapisan. Awan linastugan. Ay, sumurutak man nga raw.
Dito'y tersina ni kagawad ko ng tipagtungtungan ta. Para. Una, anya ti kayat mo? Agdinanog ta? Agkinarati ta? Ibagam! Awan ti imbagak ngagdinanugan ag kinarati ta. Tikunak, agsarita ta. Kayat ko nga ron apanaknakan, asyak ti kalalaingan. No kalalaingan ka, denggem ti ibagak. Yak kayat adanggan ti anyaman nga ibagam. Na, Tasyak ti kalaingan. among paray. Tinalaing ata. Basta siyak ti kalaingan. Pull out! Bayam nga agsaon ni Kapitan. Ah. Tanda kayat na nga ibaga. Lepas ti panagsauna ah. Siyak nga ron ti kalaingan. Wan, sika ti kalaingan. Ngamdang gamad ni Kapitan ah. Paray. Basta siyak ti kalaingan. Paray. Di na kayat adenggan. Aguray ka man. Ya! Ay, nanay. Ay, Ya! kwarog. Ya! Agan ano ni Uncle Mau. Agrikos-rikos mo nakasla dumanog kan kumaratay. Ay, gagangay na day ta. Opa. Uy, di nakulawon apare. Opa. Anay ko, anay ko, anay ko! Anay ko! Anay! Nananukan, pull out. Diyak mat nakita dinanog ni Uncle Gaw. Binadakak lang ti sakam. Aganday ka. Nagsakit mat nga main. Denggam ngamin ni Kapitan ah. Anya ay ati kayat mong ibaga. Kunam asika ti kalaingan. Katun mat! Tinalaing ataaw. Saan na basta tumapis? Tinalaing ataaw. Pasensyaan na tipada na ataaw. Saan namang dangran? Nangag mo? Anay! 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 Anay ka nga anay, tata pull out. Kasanaw? Kat ilaylayat naman ng jemay sa asakan na amang badak to'y sakak. Maminsan pa'y nga damadamag ko at tapisam. Uray kumpare ka. Gagawin ko ang nararapat. Ano nga iti aramidam kan kuha na Uncle? Ay, ipabalot ko Ay, marikat ti ay. mabalaw. Saan kun nga ulitan timang tapais, pare? Di ka ginlalaing. Saan mat nga men? Agawi da man laangan. Nagsakitan da ito'y sakak abinadakam. Alma, ayan jay badang ko. Usarak ijay bangkag. Ni, apay abirbiro kanyo, tatang. Aglatlatin ah, nagbayag adiyo inusar. Ikalaan, kasapulak. An-anwan nyaw. Mapanak aglines ijay bangkag. Na, itaman pa'y anakalagip kayo. Ikalaan tamangan numabaliwan pa'y deto'y panunot ko. Sige, tatang, inakalaanan, mabitlaan. Papanam, pull out. Ijay bangkag ko, mare. Nasaya ata. Tapno mamulaam di bangkag mo. Iti kasta, adan to apitam. Un mare. Ibagam ano ka ngagpamula, tao may kami makitang dan. Ay un mare. Ibagak to. Kumusta ngay nila kay pulot, inteng? Damag ko agim magutan. Rumbeng lang akasta. Awan lang arudan maisaang ita. Day talagpalpalas Dr. Aramidin na. Tapi sa tupay no kasta na lata. Ay, saan anasayat at apisem? Bagbagaam laeng Masurunak nga raud. At least, nagbaliwan nila kay pulot. Gimagutan nga agbangkag. Makapauma kan makapasuron dagiti kakasta klase ti kabarangayan. Tagtagi ba si tindapay? Ay, kat aganos ka Tasi ka nga rod ti kapitan. Ano sam dagiti kabaranggayam? Aywan, kapitan. Agan anos ka. Taanya ngay, kat si kamot tinaikari amang idauno kadagiti kabarangayam. Makaturturog ka, dungaw. Apay adamdamagam no makaturturog akon, inte. Kwa? Awan? Ay, jak pa'y maala tituturogak. Umula ka na maturog Kwa, jak pa'y makaturog. Kaya't mo ta ilutak ta ulawm dungaw. Jak kayat. Ilutak ta bukot mo. Jak
kayat. Day tangay sakam. Jack kayat. Day tangay takyag mau. Jack kayat. Na ilutak man Ha! day ta... Sumardeng kan intay. Ah, Awan tinasakit kanyak. Ha, ha. adagsag sa gawisiw di taruar. Huwag ngagpasaw. Asin mo nga ta day ta. Kasla di tabatog matitawa ti ayan day taagsag sa gawisiw. Mabitlaan. Rumuwarak, nakita no asin ha. Saan pa nakatulog ni Banang Paribadaw? Kasano nga rudan pa rin tayo? Saan ta na matulaw, ijayuyang ta? Next time ton. Ang mga numakadlaw ni Banang. Delikado. Sigurado ang balo na tinak. Sikat si makaab mo paray. Siyak lang nga, hindi mapangagmay-may sa ijayuyang ta. Kakaiso na nalibasak ni tuyang kao. Dungaw. Ada ka di pangibaon ng kanyak? Awan, apay aya, Ada ka di ipagatag mo ilay. awan ti ipagatang ko. Ada pa'y matsidaan tayo, Jeref. Agudong ako madungo. Uray tinapay lang tinakgatangan ni ilay. Apay amapan kapay la ijay ili agumatang iti tinapay. Adamat lakon ni Marikwanag. Kwa, sa balit tiraman ti tinapay ilay. Nabanglas ti tinapay ala ko ni kagawad. Na, Wano saan? Gumatangak iti paboritom banana Q. ay, jak makaramraman ita iti banana kyo. Ha? Apay aya, nga agganat ka amapan ijay ili. Awan nga ron ti ipagatang ko. Sayang. Na, anya ti sayang. Kwa, awan. Kukuam latin ang ngeg mo Na, Umapalaki ni tata ba dong angkal? Tapay mo. Nagpintas jay chicks na. Nagpudaw. What? Unang kal. Nagpintas na talaga. Kasla artista. Intulod ko nga rot iday jay parakay. Ta nag-date da. Sa dino pa'y tinapananda. Napandanangan iti may sa restaurant. Uy, may atibiyag ni pare Badong. Ay, umapalakwaro. Ha? Nakaturugan ni Dungaw. Ang ginayadak arumwan dito silid may. Inayad inteng. Urayan na kung kahit ni pare Badong di tarwara. Mapan kami ija ayuyang may. Inayadak alokatan tirida. Jesus, taguyak ni Dungaw. Ang mga numakariingkat makita nak. Aday ta, naturog sa manin. Lukat at tirida wakas tuy. papanam, Ay, ay. inteng. Yay. Papanam, Kwa, kuna. mapana ko ijay banyo. Kwa, adala agkape ako ma. Diyos kay, nakariingkit din. Nakaluto ako, tuyang. Yung kamanganay. Ay na. Nagmayaton ti biyag ko, badaw. Si kaamin ti agtrabaho dito'y balay. Agluto, aglaba, kan agudong. Ay ayatin ka nga, Maine. Tuyang may love, suswet. Isungar aramidag ti amin, tuyang. Ay, nagkasatak anak ki asawa kan ka, badaw. Numalpas ka amangan. Maturog ka. Tapno napigsa. Kun nasalon at kalata, tuyang. Wan, baday. Agbuya ka iti tibay. Aging ka iti kay kayat mau. Wine. Wan, baday, my love. Itatanalpas ka ti trabaho dito'y balay. Rumwarak biay. Sa dino nga iti papanam. Kwa, inalam makisasarita, iji balay dakwaraw. Sa anak nga agbayag. Agawid akmudla dagaws, tuya. Ato'y tiplitek, kwaraw. Keep the change. Wow! Nabukal adwagas out. Um, Agyaman na, tatabataong. Kwaraw, Tatabataong. di sekreto Di mo liplipatan. No problem, tatabataong.
Basta ka na yun asak ti arkilaan. Wen, kwaraw. Sige, mapanakaw, iti ayan ni darling ka. Kaya mo tagbakasyon iti ayan dagiti kakabagyam dungaw. Ha? Ikang ka iti kwartem. Uri agbayag ka ijay. Na, anya ko mangay ti aramidak iti ayan dagiti kakabagyak. Ah, Ay, agtali na udaklatan dito balay. ay ikang ka nga ron iti kwartem agastos. Uray pa, iinteng. Yay. Jack kayat ti agbakasyon. Nagpintas di chicks ko, parintay. Malas mo lang. Ta nakabantay latakin ka ni Maribanang. Di dapat papaapalan unay Nakabantay nga agpaiso ni Dungo. Saan mo ten arum-rumot iji balay paray? Diskarte lang dahita pare. Ay. Kastoy nga may teramiday. Ibagam anapatag ti papanam. Agkita kayo kini Mayor. Kasyay. Un nga agpaiso. Na, talaga analaing ka paray. Kastaban nga ron daramida. Mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Nagdigos ka ni tibang banglaw. Kababain mit ano na ang dudak ang makisango ka ni Mayar. Sa bagay. Di ka nga ron agbaybayag Wen ka di. Kalpasan ti panagsarita may. Agawid ak adagos. Nagtair ka met. Hindi na unay anak ko milay. Mailiwak namin ka. Nabayag namin na saan ka nagpakita ka niya. Kwa. Busy ak nga may. Kasta ka di. Igatangan nak nga rodan iti ladies dream. Aginom ka, kapitan. Uy, areglado. Agawid kami, darling. Kasta ka di, darling body. Wen, darling. Agsubli kami tumanan dito, ikini parintay. Okay, body. Agawid kami kanip paribada. Sa susunod, Agsubli kay tumanan. Bye, body. Kunak man no mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Angam apay arabiikan asimangpet, inte? Nabartak kapay. Siyempre, inawis nakmat ni Apo Mayor anak siya. Iso adyak na kapag kad-kad. Ala, agina na ka nga rudan. Nabarbartak ka, inte? Basol ni Apo Mayor. Ang pasensya ka nung. Kanayon sakit diyan na imas ti sidam marituyang. Ayun, marikwanang. Naimas ti paspasida ni badung ko kanya. Aya, Wen maray, naggagat pa ni badung. Isu amin tagtrabaho iti balay. Aglaba, aglutaw, agdalos, kanaminag. kasta aya mare. Ay, awan nga rod taramida mo iti balayaw. Ay awanan maturog kan mangan laengan taramidag maray. Imbag man ta nagbalbaliwan ni kabadong. Amo na kan atulungan. Wen maray, ay nagsingpet itan ni badung kaw. Angam kanayon mo't makitak arumwar ni kabadong. Sa dinungay ti papapanan na. Iti ayan dagiti babarkada na maray. Baybay ak arumwar tanalpas na mutan ti trabaho na ije balay may. Sana parikot kanya nga uray kanayon arumwar ni badung kaw. Sino ti urayon tataba daw? Ni uncle mo nga inteng, kwaraw. Ha? Apay ni Uncle Inteng? Sumurot matkan kay jay ay huyang mau? Wen. Ay, kwarag! Ay, pagandarib adagos ti tricycle mo. Darasang. Wanang kay. Malak. Pataya ba mo, kwaraw? Naskan na makadanon tayo adagaws, iti papanantayaw. Sige, kumpet kayo nga roden kadagiti lapayag yaw. Tapataya ba kung to'y tricycle ka? Nya! Mare, nakitam ka din ni Inteng. Itay pa'y asap sa pulag. Awan ije balay.
Agtartaray mo't alimabas itay dito'y tersenak maribanang. Ha? Apay nga agtartaray? Jak amo nagturong mo't ijay daya apa sa ti kalsada. Anya? Nakasukat ni Kapitan. Amangan no dapag na ita. Awan mo ti amok apapanan na ita, Maray. Ha, linibasan nakmananday dyan nga inteng Ay, urayam laangan nga gawin, Maray. Amangan no napatagti papanan ni Kapitan. Ala ka, Uncle. Sa baliter aramiden yung kinitataba daw. Kaumam tang iwat mo. Kung tanak ni Antem no maamuan na dar aramidin may. Unmut nga may kuaraw. Kalatan nagsasaw. Bay amlatan ni Uncle Mau nga inteng. Ipulong ko ni Uncle Kao. Ikang ka iti kwarta. Ah? Kukwam day ta basta di ka agipulpulong Ipulong ka latang, Layunak pa Uncle. itay kwartam. Ipulong ka latang, Uncle. Layunak na ron. Ipulong ka latang, Uncle. Alaam day to'y kwartak. Adu day ta. Basta don't talk Yes! Sige, saan ka nga ipulaw? Kini Antibanang. Kayat ko ba iti arak? Nanakwanang. Ay na, nabartagkan, Kwarog. Huston, di mon ka ba ilan ta ginumpay? Kabalak pa'y nanakwanang. Kakaisuna nagaduti kwartak nga inted ni Uncle Kao. Anya day nangagkaw, Kwarog. Ah, Apay nga inikan na ka ni enteng iti kwarta? ay, antay. Song batan na, Kwarog. Sa dino ti ayan ni Uncle Mau. Ay, Diyak ka no ibagbaga, antay. Ha! No di mo kayat nga ibaga. Sika ti balunotag. Ay, amin, antay. Ang tanak ni Uncle Intay, no ibagak ti ayanda kinitataba daw. Kadwa na pa'y gayam ni Pari Badong, Ha? Ala, ibagam no sa dino ti ayanda. Diyak ibagbaga na panday di beer house kinitataba daw. Diyak ibagbaga nga da chicks day jay. Anya! Binayadan nak ni Uncle Intay. Tapno diyak ibaga nga da chicks na. Ang tanak lagi din ni Uncle no ibagak. Kasta gayam, Ha! Agsaga na kanyak ni Enteng. Inak ayaban ni Maritoyang. Ah? Tamapan kami, ijay berhaw. Uy, antay, awanin bagbagak Uray siya tuyang. Pagkawanin na. Please forgive me, tuyang. Ay na, Kapitan Enteng kan tatabadong. Dakas day tangar aramidin nyo. Anya nga ita, nakapungtot lakit nga rudan, dananatoyang kan nanabanang. Agsingsingpet kayo ket di para iti pagsayaatan nyo. Nay, anya ti naramid mo ijay kalsada, Mare. Ay, nakita nakgaya maray. Talaga nakita ka. Ay, pinidot ko man dagiti nakawara a plastic. Nakababain mo't nga may no adda umay abisita. Makita da nakawarwara to'y barangay tayaw. Ay, kasta ati pagwadan abu marangay, Mare. Agpidot iti nakawara a basura. Ay, sapay kumata makita ni Kapitan dagitoy nga aramidok. Kasano makita na kat arap. Aya, Wen, uray masabat mo dong paran nakalatan. na, unay mo daytan. Sanan to damagan no asino ka. Uray no si sasango ka kang kwanan. Ay, unayan ni Kapitan Maray. Saanan ang makakita ni Kapitan? Dayta, tagpaysaw. Antay, ayan ka no ti antiparan ni Uncle Kao. Nakaparabaw mat iti lamisaan. Saan na ka no makita ti buy-buyain na no saan nga aganti para? Ay kat alaemon taiten mo ken kuana. Isu ka di da ito ti antiparana. Katwan, awan mo ti sabali nga antiparana. Nagsinamot tan antay. Kasta na talaga dayta. Ay, kunak ngamin amapan agparokod iti sarming na. Angam di namot kayat. Amangan mo't no awan kwartana. Adda kwartana.
Di nalakayat ti aggastos. Ay, kwaraw. Ayan na, di sarming ko walo at tiparak. Dahito yan, Uncle. Nagbayag ka na nangalan. Mabalin pa'y ayaday tanga iglas mo. At nagsisina mo tayo. Mabalin. Kita, di mabalin. Ngay, Na, naragrag mo tanti may sasarming na. tunay mo. Ikabil mo. Ah. Ay, awanay. Nagsisina talagang dahito ay glass mo. Ay, Nagmayat ti buksing. Kasano nga yung data buybuyaan? awan na talaga ang Kyle. Eh. Saanin nga agbalinday tao eh. Kasano nga yung ti buybuyak a buksing? Saan nabuksing tiboy buyaman Kyle? Andiyan nga. Basketball. Ayun. Kunak, tumat aso katamon te ay glass mo. Ay di naksurwan. Nalawag ti panagkitak babaan data asarming ka. Anya ti aramidam di tao inana to yan. Ay na, pidutak man dagito'y naginumanda a plastic bottle dito'y igit ti kalsada. Uy, ganda ni mapunon day ta sa akom ah. Una, adun ti ilakaw. Oh, di adda igatan ko iti bagas. Ay wana. Kwaraw, ni uncle mo dyan nakatanaw ijay tawa niya. Isaw. Ay, makitkita namot siguro ti aramida kanya. Ti panagpidpidot ko iti plastic. Ay saan? Nakatanaw laang. Ngam saan na makitkita ti aramidam. Apay, talaga ka di nga arapon ni Kapitan. Ay, pirmay. Grabe pa'y. Na. Adamot sarming na. Ngam na pirday. Ay, kat mapanagpaaramid iti baraw. Di na kaya ti agastaos. Ano na nga iti kwarta na, no saan na agastusan. Anusan na latang ti kinaarap na. Warog, Inteng, umay kayong manganan. Ay, mga nain. Umay ka ng Kyle. Ha? Di pa mo na isaga natin na imas-amasida. Ha? Ne, saan ka di pa'y anaimas day ta insaganak asidaan? Oy, nahimas day tanang Kyle. Bulbulong mo. Makitam day ta akinakaro ti perde ti matam, Inteng. Ha? Kwarog, ibagaman ka ni uncle mo no anya day ta inlutok asidaan. Ang Kyle, kukod ti baka ti inluto ni Antay. Aya. Jay bulong makitkitam. Kukod ti kukod day ta. Ay unay kalakit din aya, Inteng. Kwarag. Damadmadlaw mo ka ni Antem. Ha? Awan mo tang Kyle. Napay ka ding. Kasla pumangpangit ni Antem. Ha? Napunwan akon, Inteng. Ha? Ha! Kwarog, saan kon ang mapasinsyaan ni uncle mo? Kwarag. Mga nupang urenak ni Antem itaklo. Ay, Kwarog, talaga nga ipang-or ko kan kwa na dito igam ko nga aklaw. Mangantay ukit din. Mangantayon. Mabisina ka. Jak kayat akasarita day jay nga Inteng. Nay, agap-apa kayo, Maray? Agasam, imbaga nakit din apumang pangitak. Anya? Ay, ure asino mat talaga ang makaungat no kasta ti ibagadakin ka. Ay talaga Ilot-lotwak iti kanan na, itimtimplaak iti kapina. Ultimo pagdigos na, siyak ti agsakdaw. Manaw atawan mare, manaw atawan akastalatan. Hangam kasjay pailaan ti ibagana kanyak. Apay ngay ngagpaisaw. Apay akas tati bagbaganakan ka. Iso anasakit tinakam ka. Iso ajak paila agawid. Agad anyat kananan ngay, mabisinanan Ha? Makaamumutan ano agluto iti kanan ano mabisain. Di mo't ni Antem taglutaw. Nalabsak ijay tersina ni kagawad ko anang Kyle. Kaman ayaban ta umay agluto. Mabisinak. Uray sak nga raud, mabisinak matang. Agur urayan di manok apartyen na iti kusina.
Ala, ingkaayapan. Wanang kay. Kagawad, ayan ngay ni Antay. Nakita mat itay dito itirsinam. Ay, awan nantem. Inawis ni Marituyang di tabalayda. Pag-awidan ni Uncle Kao. Kasla na sa una mat kanya kadina pa'y lakayat na agawid. Ha? Ay, naibaga lang ni Uncle Apo mang pangit. Nasakit mo't day taa. Inakayaban ni Antik ijebalay na natuyang. Ning ka nga rudan. Tapno mapan aglutawn. Ay nakwaraw, nagmayat ti pa nagkinkinno tumikin ni Antim dito'y balay. Umay mo pa'y laayaban. Antay, nagawid ka kanaon ko na ni Uncle. Agawid ka kanon, Maray. Nagkuna. Papaayaban na ka kanon ni Kapitan. Ay basta. Sa anak nga agawid. Kwaraw, saan kanon nga agawid? Anya nga iti kanan mi kini Uncle Kao. Ay saus, agluto kayo ngamin Nagkuna ngamin nga ibaga ni Uncle Mau, apay mangit ni Antay. Sana kaya't ni Auntie ti agawid, Uncle. Apay ka na. Di pa nang ibaga mapangit. Nasaktan ka na. Pimangit mo't ngamin, iti pa nagkita. Kasanaw, awan mo't ngamin antiparam. Talaga asaanin ang mabalin dya sarming ko Yung kapasukatanan. Agluto tapay ta mabisinak. Ayan nga, di manok ako na malutuan ni Antay. Kaparchen, aday dya kusina. Sige. Makasidsidag mo't lang itinitiba manok. Ha? Ha? Saan mo't ang manok na ito yung Uncle? Anya ngay nga rod. Pato, Mike. Pato? Kung nakmanok tinatiliw ko. Ay, saan ka lang arap, Uncle? Perdi at talagang dagiti matam. Mapantaman langin agpaaramin iti sarming ko, kwarag. Hindi pa'y kumaa. Alam, hindi unag tilakasan dya kwartak. Ha? Nakalakasa pa'y gayam ti kwartam. Una, taindulin ko adalain. Ayan nga dito yung lakasam. Kita am di taunag napandagan iti ado apapapil kit dayjay. Hap. Ay, unay mo tanti pang iduldulinam. Hap. Narigato na mapukaw. Nabalkot na dya iti panyaw. Iso day tawi. Aliman, kitaan taman. Ay, nagtabaw ko. Napuskol ti balkot na dayta. Saan asinsinan? Kagasang may dito yung imbalkot mau. Nagadaw. Papanan nyo ni Kap, Chip. Kaduak ni Uncle kung agpaarami diti antiparana. Ay, wala. Tanay, saan ka nun ang makakita unay? Pangit mo tanti pa nagkita na itinapintas. Anya? Manok mo tanti pa nagkita na itipataw. Ay, nakaroon no kasta, Chip. Hala, kadwa emon ni Kapitan. Nakitak mo't da kapitan kan kwarog ang nagpaili, Mare. Kasta aya. Naglugan da yung tricycle ni kwaraw. Ne. Papananda nga ta. Amangan mo't numapandag paaramid iti sarming ni kapitan. Kayat na aya mo ti aggastos. Ay, awan lat ammo kon iti dayjay nga inteng. Na, nagkuripot mo't ni kapitan. Ay talaga, Mare. Kayat na nga idulin latan ti kwarta na. Yes, adan ka barbaro asaraming mawang kang. Gure ka. Kasla maulawak ang nagisuot May ruwang kang tumot laang. Ikatakpay man. Ha? Ay na. Nagpipintasan na babalasang tisumungad. Daya. Nagpapangit dan to. Pwede kita. Oy, Uncle, mangagda ka. Apay nga ibaga man nagpapangit da kat nagpipintas da. Pangit. Ha? Sino tinang ibaga? Pangit kami, ha? Ha? Ay, isaw. Kwa, isuot ko man dahito barbaro asarming ko. Kasagayam, yeah. Anay ka. Ay, nagsakit mo tanti sipat mo, miss. Mayat kayam ti dasarming na. Malisyak ti sipat. Ay, sakmat tanti na sipat, Uncle. Di yung ibagbaga pangit kami, ha? Ay, kwa, miss. Nagpipintas kayo. Idarom kayo. Ay, Kwamis,
inikat nga min ni Uncle ko ti antiparana itay. Iso apangit ti panagkita na kada kayaw. Nagkanagakita yung Uncle. Punak no ipay-ipay suda ti mangidarum kada ta. Gapo iti panangibagam apangit dagiti nagpipintas sa babalasang. Nagsuri tamutkit din Kapitan! Maray! Mabigbig nakmatla ka da. Wala! Marituyang! Mayat barugaya man day ta sarming ma. Aguray ka, nagagat ka, Maray. Agpidpidot ka man iti basura dito igit ti kalsada. Naimbag mo, tanakitam da ito'y supot anapon no iti basura, Kapitan. Wala ta nalawag ti panakita. Basura da ito'y nakasupot, Kapitan. Amangan no ti panagkitam ka kwarta. Amok. Ay, wow. Pumimpintas ka, Maray. Ay na. Bayat day tayong paaramin mo asarming mo, Kapitan. Awit tanang Uncle. Agur-uray ni Auntie Ije Balayaw. Dan ije balay? Wen, pinagawid ko, Kapitan. Kunak amapan aglutaw. Antay! Anda kamin kini Uncle. Ada kami, dungaw. Anya tinaramid yu ijay ilay. Uncle, ipakita man ti kabarbarungan ti param. Ito'y, Na, imbag man taginasto samday ta kabarbaro nga antiparam. Una. Enwar ko, mano at tawon nga idul-dulin ko akwarta. Imbag, ta sana nagbuot. Hoy, dandanin to pa ag-expire di kwartaan, Antay. Ay na. Mayat na ito asarmin ko. Nagpintas ka, dungaw. At dagayam kalid mo. Na, itala ang anakitam. Aguri ka. Ada pa'y gayam siding di tatimid mo Yes! Pimintasan ni Antay, Uncle. Nagswerte akit kan dungaw. Ay, sus. Kwarog, adda ka di pa'y nabate iti idol-dolin ni uncle mo a kwarta. At dapay, Antay. Mabalin ka day nga ipaaramidan nakmet iti antiparak, inteng. Tapno makitakmet ati kinagwapa. Wala! Kadwain ka pa'y nga agpaarabid iti sarming mahaw. Sige man, tapno madlaw yung mati kinagwapaw. Ay, Kapitan! Sana rumbong ngay dulin mo iti lakasam day takwartam. Usaram para iti pagkasapulan nyo kininanabanang. Ala, sige! Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawan na nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.